Ka United Democratic Party UDP kalah thalain tang ia kaliang persya ka Voice of the People Party WPP namar ka jeng kenok ya ka parti bakadai ka nong siam kebu bat ong bangi dei ki nong siam kebu bat kini kitai kadai ka bomi hap setia pidei bas ngutuk kumno kerti sensyar pajbak kayaj pidei bas ngutuk kumno kesan pertai kayaj ong general secretary ke UDP ubat Jemini Umatho kani ka jeng kenok kalami haden bo nong ekten jo ka parti WPP udoktor bat skamer bo dangsian ula kenok baka UDP kadai ka nong siam kebu bat kalak hok wala kadai ka baderlang bat ka sorkar hapok ka jela ubat Jemini Umatho ulong batang namar ka VPP kadon sa kawai pat kaliang kamdai ya ka ban sukawang kti ka UDP ka ka beji ha ketu kepor haden ka election MLA Harjar Pulai manta ka VPP ka kwa ban thau sorkar bat kuwai pat kesang san perthei hatu kala ban long manta pi ong kumno ya kane hatu kala ban ong TMC Congress VPP HSPDP UDP NCP ngihap bas ngutu tang namar pidon sa kawai pat kaliang kamut ba pila ban sukawang kti ingi ulong habapan pa bagi UDP barok syakata kala siam ya kabenta bantai ubat Jemini Umatho ulong ngila im hakajo jong kesan hima klek khawlang bat haba kipat ba kila aya karai ngi haban yaj bat katai karai kadai kejeng aja ka haban le haba phai syakam thau sorkar bat kat ba kadang dot kejeng stu jengmot hapadeng perlok be terlang kam judor setia kata kejeng siam kebu ngihi ngem ju siam kebu namar habang yoi bak sorkar kaya jeklenti ke babakla ngem ju artaten berdekti ke sorkar bat om takata wai lagi jong perdekot ke parti ru kumjo ula perap ubat Jemini Umatho ulong wala kata ke UDP kala persang ban kier nak kami kawang kti ini kami kawang kten na bakala yang banyak kun da ka basani ialah ke jong kabor laong ubat Jemini Umatho